Mamema akwaba emfa umbra Ghana nsem TV GH so wofreme adwoa searching Mahama ta kwasiatelechi emani di ntwantonso ni atembidie eba pawanti asase yawo ye batan onsuso nkwasiasem so omanka na asase ehye obatampa a mo bai se mo be ma asase aye ati asefo nyina ede na watena so asundue nipa bonifo ti modinfo ti se Mahama ye de na si omanga na so ndi omanga na nanimu a wo kire ne ma boni na odi nkontompo eni atemdidie abetena egwa na ewo omanga na so no asase munini ni kwasi atela no nsusu a opese obetena omanim na ye man adwuma wo omanim nti odi nkwasi asem atemdidie mpanifo atemdidie ntwanto so ato won so no nananom munini ni so otena asase so ana onanti asase so de wo omanga na ne de wo amanoni no onanti so a munyine na ase atwede me de kavitela krasha monsa munini ni se de ne nwuma sitie Mahama krasha monsa munini ni se de ne nwuma sitie na momma omanga na emfa ne ntoma pa emfira medam asenanano Mahama ta kwasiatelechi emani di ntwantonso ni atembidie eba pawanti asase yawo ye batan onsuso nkwasiasem so omanka na asase ehye obatampa a mo bai se mo be ma asase aye ati asefo nyina ede na watena so asundue nipa bonifo ti modinfo ti se Mahama ye de na si omanga na so ndi omanga na nanimu a wo kire ne ma boni na odi nkontompo eni atemdidie abetena egwa na ewo omanga na so no asase munini ni kwasi atela no nsusu a opese obetena omanim na ye man adwuma wo omanim nti odi nkwasi asem atemdidie mpanifo atemdidie ntwanto so ato won so no nananom munini ni so otena asase so ana onanti asase so de wo omanga na ne de wo amanoni no onanti so a munyine na ase atwede me de kavitela krasha monsa munini ni se de ne nwuma sitie Mahama krasha monsa munini ni se de ne nwuma sitie kunkuta esle suba kunkuta because kunkuta majenzi ni hu aye se kutu aye bab dilebi aye kutu ese amanfo su na to leta no kitura bi aye friend say votic bottle no ba akwa ne de wasidi ato muhunu ne ebeba muhunu ne ebeba Ghana for emaboso paaye emaboso paaye yeni mranti ani no monam brono so ya abane ba ni bosumi num kura nom de da ka foforo ne eche $1 ne $1 efuzu kwa kinanu ya na okangalem se ho asem sa ban na ye na ban na ye nti no ne nkrofo na ye ese mo ba yenzu e nti din nyina ne se Ghana fo atro bone dodo no ama nkoto mama mudu ba omiama na anto abaye nkrofo amo ye party mu anoma kokone e kansem bebre e wonu se atro nso am kaaye ai nei ongusu adi santro no asofo bia sebisemi yom kwota baabi esi nyankopon de sinti nyankopon de sa amane we na ebre yen say no mo appointment eno mo kasa amane ton so no man bebre trim di atrosa na sebio opani otukuru busukuru nsia hia okahombi amamu ni die yedum bi die ni yi pa so muntumi embu oyeman baby on my attention ko on do attention ko local government what you say on do attention ni nyina ko no mo yeso mo ya dabi e agenda on man microphone ku school dudo sababu so hunu kura na be mo nya fa hodie to mo be kwan bi so amanfo ku school no no political party na strong for the agenda se de bia no ye de sebi omo a ye no mo dodo no ane no mo yedwuma bi wa so mo dodo nyina pe wuntumi asam on ben pipi vo asam
see yen and near the fertilizer ma omo na no ba ye beto aba nkrofo amfa fertilizer na amanta me to aba wi ansana o me de fertilizer e ba ye se kogu nkrofo fu mo ma do ayi ya ban bi na de bai enti me de me fi se wo mu ntimi nya ho hwe enti utagfo tewufo nursefo mo fie ye de ma mo ko SS free esa ama allowances ma mu wie ye mo de abufuo sa mo nkoto aba yo mama ene de on kan first nde no mo fre no dwamfo nya sa no mka first sa no mo ka so onti obia nya baka bia onfa me se ebedi mfie mi no o mbe fa de dankwa o mbe fie MPP ngana fo si o ma se ma dwene akoto aba na ko ba bia o se ko because ahekura minister no be say di o matem o do afasan ba bi hwe aso be ka kire mo no o de arewo en be za be fie na bi time de o ka no bi akokrokro no bi akokrokro na enye meeting after meeting ni akokrokro tewfo ne o si tewfo ne for not grad for and not for and then he for bi no za kan ayo mo ne na ni yo be gya ya em sin suo santi omo ye demonstration go strike echo strike yeah ai jampo me boa now why jampo why but jampo why I see they say enjoy me say what do you see me say na ye ka kire omo okwo ji ni omo ji yo any promise yo omo eno hu push yo omo teacher for push teacher for da omo e dey say omo so demonstration di gum na Ghana fo nyina abufu ye ende prof jampo wodidi o de teacher for ansa ko shebu ase te say mumu ko demonstration ko strike on fam hu jambo on fam hu se be bi o dan zika me say zika de so guna no say so na katue boom enti wan ko she honum bi dia ordinary Ghanaians ye ho ba kire yan ye ho ba kire na nya ketwa pa so I'm not being a prophet of doom but amamuno omuntumi hye ba bia MPP out of all the stress COVID and Ukraine for ntokwa and monemo kusia etimi managing kakra all the difficulties they could do they cannot handle it. Okay. Before some about a come one mamene nana kwame asafoji in komamra. Honorable MP, good morning. Morning, Minia, Nampomo. Okay, also Ghana Rebecca say about deputy ambassadorial appointment ne high commissioners Mampenia. Medasi Minia, na mechiao tifo no apom for so. Enka ensem we no sincerely speaking enka menka wasem enka yira Mahama bai nanka petro ebo ekofom eniama ebo ekofom sika ebu o mani mu ina ya hotoye parliament na anu ya yese ye bi ote se ye baby on the 11 for sedien ewuma sika sembe ye de ewumu santu sheda. In fact committees ni bi kra o parliament because of sika 70 me no ka say ejuma kra also mu ye kra o munti minye. Wow. Ebi wo ho kra wo say omuko apro ewo omani mu eko hwehwe baby ni ade e ma insight on the committee and as the oversight responsibilities are omoye sika ni ho. In fact so we be kra no o mampani kasa kra ba be ka kire ye say over 15 million rent so on our foreign missions a high a bo minica. In fact a mia con entino or ye and such no assistant member. Not by a stroke of pen, just by a stroke of pen. No. The government is now putting another cost of 1.2 million. A 12 million. What's a 50 million a board day? You come to me. Now, all of a sudden, that's sorry, and enumerate back on. You are adding another 12 million to your comb. And the principle smacks absurdity. Bra, me say, your head na me catch you be say, the Vienna Convention, no, and making Yama clear. A Chesania Ubia, O Kwakusi,
o mission will be man so be an kwanya obefa so ayeno o kire say we so unya head of mission na unya head of mission ni wia unya head of chancery. Now head of mission largely a political appointment a man peninu na di obi kokusi na name, but head of chancery ni die your friend is saying technocrat and a head of chancery. Now the job description and the rules never hono. Yet the do no as a head of chancery nessa because he did say or no na or him there. He is in charge of administration, he is in charge of operation, he is in charge of finances, he is in charge of running the mission. As for the ambassador or the head of mission, he is only the ceremonial. If there's a meeting, but the Juman is a head of chancery. So the question that begs is that deputy no obey then a Juma obey to do no as ambassador ni you. Now we see ambassador na 9. You are spending almost $7,000 per month. Which is almost 90 to 100,000 Ghana cedis a month nipa bakope. Uria ubetia over $5,000 on the rent. Baby obeda uria Nigeria ne money ne bushia for o person do mo ban o do on beba. Uria ubema omo akum friend say ni obenu aduane ama hom. Ubema hom driver, one ma car, one ma all other allowances send ya odema ambassador head of mission no. Jerry John Rollins koya mampani dada akofo be fae na ye papa atamas onso nya no baby konya mfom nya currency enso be fae na 2008 ye hwe enima ya yete said ye 2024 mu ye ya na Ghana for se dabi mo ye de kra ye be mamu akọ aye fa bi nso ye party for this ansem ye ba 2024 ye bi ekoye but na ye nyina ye nsenka o mampani dada akofo afutu ode ma ye no be kakaye manisa kama president wa tisu yi beso mu enso so ye bia ma enema esisi ye bebre that time nema na John Dramani Mahama, His Excellency the President ya ni kai no galam se hu nsem ye de ka ho asem ama enu kra ma na nado danko kufado de ni presidency to so se wo ba wo beye ye ya ma ekodu ba bia na yeso ma na ya wiam na kadompe nti ye hu hwia enyi ni nyina no ebesini koye na ye beso mu 2017 fi se niema omu ye ya abubu o man poso akadompe di number tata ho na fi drum ne bia omu se da bi omu se galam se omu ba ombe mankrofo atunti omu to abati MPP enkwala omu wo ba bi o enu aduane omu se aduane e de mom free senior high school no enye nti omu be ba be shem kana omu be mamma bunu adwuma bebre ne ya fa dosu aye hu bida omu be ba be fa bi agum ekopem pamontare de share 24-hour economy obi ehwe ni mu se adwuma ba ko yesi lipa miensa ne beye at different times ne de sa tia yesi si ye fa sa ankrofo na adwuma o mana ko hu misika no ebe fa be se say billion America percentage kura 47 of our revenue aduana nso say indirectly into mo adwuma no so na wo mu ni we nyina wo mu be yakatua odi ba ye be pa che se ya se wo man nti odi 10% na ma ye ekusugu adwuma ye force ma wo mutie wo enu na ansa na wo te se ye se wo nkan ya bo mini akokwaje ye rekọ ohamu nti mu be se wo hwa be 17% baby na da ye huri di bae ye di nsu di e bae na nyame ya aduma ye nhyehyɛ pa ye to ho ema o man ho hare no kakra o yisika sem hunti na exchange rate no aba fom enam America for nso so adawro ma exchange rate ne ba fom ema o mu huri gina bra ne sa se o mu aba abeye bi besurunku nti fanwo kakra ka ye teacher for sa bre aba fom anka ibetima to bi de guka mu akọ aban ya sa de wansi de akoto abia so ene de obi aka na no atum say baby ya ba bedri enipa e wachiri wo mo padwuma ye 24-hour economy na wahin
doctors ya omo awie school a nanka no nti efisi sisi agenda 111 no ebe makwanya mabuna nya dwuma ye doctors ni bibi a mbetimi anya ba bia akotena nanka wo mso so asom na dwuma no a wo mokoye na wo school mo kwere mfaso abaso no ene akosi sen so last Tuesday ani discuss se conference kakra ya ewe yese pressure e baso no enti si yanhwe ye ebe kakra no obi kra de yade ba ha ebe pam no ene ko hospital se ni pe gu ho nyina no hene ba yade ahodo a tete ho ne enti bi da na wo kwa ohunu ene no na ewo ho a nkrofo wo kwa hospital abwa peso a sa no bed syndrome no asase esa e kan no hospital bi me ko na man bi da fom tila me se buza ta ma no mu bona na do dan kwakufu ado trizo se asa ye moye homode wa pomudi no e wo hefa no hene ba ne nyina nkamfu ano aban bia wo bebe bia no Ghana fonti ase se obi ani so adi hu na kire mode ma wo bebo ye de ye ni MPPC ye ba mo brofo no ye ba ma wo right from the time mo mpani da akofo ba ye nyina enema odi ba ye nyina ye nyema ehiafo mobrofo ebinya ho mfaso ebi okra ye de ba wo mo se de bi da wo mo mpese ye de be ba kra frize je se emfie be akiri bi na ebetimi aye de aba so ka se ye de health insurance e ba ni nyina wo mo antiase ye da se enye yi na de wo kofa be ye de na ye wo mo mpani da akofo se de bi ye be koso ne ya hwe na ye nuanom mu etimi anya ho mfaso that time ne ma akwo a ne etimi di bi to ho be se bosome no da ho wo kro utimi tina wa ye se obetu ya ne ka o ya mani nkofi chire be ye free matena minu ya be ma wayosi yeso wo se yema His Excellency John Dramani Mahama another chance wayo politics obia obabia o kire na dwene ko se wo ye NDC ni nkire se wafom kwan ana why mistake Debbie me oba me fear especially me papa side NDC for those chen MPP sabi no nkire se sabi omunim ni omoye ni ono open no na wayo tie me unua ajako meka ne se wo bra pani okodi MPP akidi onyaye me kwaku abu aminim tie oko akufu ado hoko kan kire ne se odanase bebere se free secondary school policy a ne dana no se oba obeba ama nwisia ni nyanka a sabi sikasam nti omuntimi nya kwan enko school no eso aba mfaso amomo no odanase se otumi yeye wayo wanyini adwene dawitirim John Dramani Mahama eba 2024 no was 24-hour economy se ya bia nwuma ni bi na meni krom ha me kwaku abu aminim na wunuanom wo fa asefo eye anesefo ne teacherfo a egum montene ye dede no wayo kama omusu no kura nkoto sabi uye nyansafo a woda sumiye so dwene a wunuanom ne wo nananom wo fa asefo egum montene su aye adwuma abosome nwotwe ensia enkono de kwa afe ya wa abosome dumu na ye first a omusu no enka mo mawre ho a omudie enkoto na nka obeka sa nyansasem we unua pani hu se obebo ntoa eyi nanim beye campaign ema MPP aban ena obekire nie ntia oyi nanim bedi sa adwuma no because ajako minim se ajako anko school anko akiri enti se ajako ba abontene be kan sa nyansasem na ekire ba bia ofiri because na ompese mmofra ana enkirima eba ebefa anamo no ofa emu no suku anko school anko akira unya adwuma ana utu kwan a ena hu nwoma sua so mfaso enti unua no hunu saa no ma we nyina enu nti ena obeka ase oda kufu ado ase bebere se free secondary school policy oba e otimi yeye wo de dabi 24-hour economy amonam dwom montene uni Christian awini ebo ho dawuro no ene ye hunu free secondary school na uni Christian awini bo ho dawuro se mo de private ones e be ka ho no ene
base no mu bia na ye free a na wo nuanom wo fa ase no mo enjoy no mo se nkwada no ntua ye nyina ye nim ne ye koso omu school placement ho nsem eni sika headmistress ne headmaster for gi ni sumase wo yo wunim we nyina won na nwene ho wo wa wanko suku a wo nya professional no utifie mi yetua wo kabosome tu beba abontena be kan kwase asem enya wo a wa yo nya wo why enya wo a wonim wudi tworo no nurse ni ya adwuma bosome enkono de kwafe yentua ne ka wo utifie unsi classroom da yetua wo kama wunya sika to aduane wo yere ne wo madi ebinim se omo hospital base omo nya sika ntua ada utility base omunya sikantua wo wote wo unsi classroom da degree bia ni we kura wo bosome som yetua wo ka enti John Dramani Mahama nko another extra ayi enya wo wa yo nya wo na mo Ghana celebrity fo ne staff wo no eya amodwene sa mo nko ana sabi ekomode mo a ewo sa mo voice out ma aban ni tie mu ye de yenya nipa ne yeto oman no mo adwene mumu pii no mo adwene no Ghana staff wo siniyifo nsɛmtwerɛfo Ghana celebrity fo me say moya mo adwene sɛ mo nko na sabi sɛ komo de mo a ɛwɔ sɛ aban no ehunu mo hawo saa na mo adwene tie 80% of mo adwene no mo nko na sabi ɛwɔ sɛ mo usu a ɛwɔ sɛ aban no tie because mo adwene ne sɛ mo no ɔman no ekura mo enti wo baba out abekeka nsem hu no wayo unifo udi bem se wunsi classroom da na woje bosumi akatua na wonua aye adwuma abosumi dude kwa afe yentua ne ka ni wosi montene asesa kojan abonu komu sade sabi ni nua kuma bi a wani ni nkwa na amen awuo na womote agu montene eye demonstration unifo udi bem ai because sabi wonya president ono wonwene nkonkan enwene sabi enwisia ne nyanka ho a oba